Angikwazi ukuthi yinto yentile edina uNkulunkulu. Angikwazi ukuthi yinto yentene uNkulunkulu. Angikwazi ukuthi ufike wendane ebukhoneni baNkulunkulu. Angikwazi le ministry uyenteleni lena. Angathi ukuthi nabaholi bale ministry benteleni. Angathi ukuthi wenteni kodwa uSemazulu abukile ayabona ayasukuma emangetinyawo nganaku lokwendako lokwentela uNkulunkulu. Jesu ngoba uNkulunkulu akawadle manje umuntu bazalwane. uNkulunkulu lobonako uNkulunkulu lobonelelako lithi livula uNkulunkulu ngalenye ilanga kwala yedwa kulomkhulu lona lokuthiwa Abrahama wathiwa Abrahama awuhambe uyawunikela uyetule entsabeni uthathe lonako uyawunikela ngako lithi livula uNkulunkulu ngalesikhathi lesi Ishmayeli bengasekho sekaqoshiwe saselena losivumelwane lokungisala kuphela. Praise the Lord. Hayi ke livula uNkulunkulu lendoda lena ayinakanga siprofeto. Praise the Lord. Jesus isikhathi sizwa iprofeto disvalele tintreni. Hallelujah. Prophet asasithi wena Abrahama utababe wesife lesikhulu. Praise the Lord. But this live la uNkulunkulu Abraham obeyed the live. Akanaka ngasiprofeto kuthi sendaba ngabe wesife lesikhulu njani. Nasenthatha le kunako lokumbona ukuthi tawuqhubekisa kube sife lesikhulu wathatha kona when you went entsabeni. Belithi live la uNkulunkulu Brado Santa Catelia. How Jesus nona bazali kwa simfanyana. Hallelujah. Isana kwa simfanyana. This was a man around 40 years. Praise the Lord. He was a man around 40 years old. Yes. Wamthatha wanyuka into entsabeni. Wanyuka into entsabeni. Wangathi ngiyibona le silence kusanyuka lokuthula angathi sitawuthini angalijele nje ukuthi hey lethu lentsabeni kuwuphela lo mhlatshelo. Praise the Lord. Michael lithi livula uNkulunkulu wathi lethi 70 nine salanda ake nimelana nini. Praise the Lord. Asikhuphuke Isaac siyetule entsabeni kuthi isiprophet ositheni but ngathi ngiyiva le ndoda iyahlabela ithi ngiyamethepa Calvary, Kiamete Baba, Kiamete, what's up? Lithi livula uNkulunkulu lemphala athi nabafike etule entsabeni anika balia redraston divenika balia lendoda lena because beyimethemba uNkulunkulu lendoda beyikamgabati uNkulunkulu lendoda kwathi wona kuthiwa phuma uhambe kule live lomulo uye nendawo Jerusalem yakubheya kwathiwa yena umhlatshelo yathi sengiyawuthatha kona lokwendina lenguthone nako sekimzala kangaka noma prophet osithe ndaba sive lesikhulu bathi ngiyamethemba angilethe kona lokwendina ngoba kuye uyatibonela kunjalo ikapania Rima zenika palie kapatenia kune muntu umfundisi Abrado Sante Catelia lota uphangamiswa
Loda uphakamiswa kulesikhathi ngento lada yentela le ministry. Loda uphakanyiswa ngeframe yentela lalibandla. Kunemuntu loda uphakama empilweni. Engayento lada yenta ayentele uNkulunkulu. Understand ifenika phaya. Angeke uphakanyiswe ngalotakusho noma ngalesitakufa. But nganaku loda kwenta lokuphathekako. Amaya understand. My God. Jesus. Wherever the gospel is going to be preached, it shall be known. Lapho khona livla uNkulunkulu utawushunyelwa khona. Ye Maria ligama lakho shall be mentioned. Ligama lakho litawuphathwa. Lakho latawushunyelwa livla uNkulunkulu nganaku lokwentile wakwenda ekhoneni kaNkulunkulu. Praise the Lord. Jesus. Kuthi Jesu ninebafundi. Aleke ngidile nani yalo la. Because kuna nabantu bephamba kuna lamaFarisi. Hallelujah. Because we have to be careful in mfundisi how we deal with bazalwane. Hallelujah. Angeke sikhulume ke bazalwane kubantu labangakholwa. Nangabe khona lokwentekile kwentiwa ngumzalwane. Funa udile la empiko bazalwane. Praise the Lord. Hayi empiko abantu labangakholwa. Hallelujah. Sine bafunzi sitawutholana. Praise the Lord. Ngoba nabo ngale faith labanako noma ngathi ngoba ngemona labanako naku la sakwentile lo make shaka patenia ngale elevation la sayitholile lo make lo mndeni wase uyatiwa watiwa uJesu lo mndeni wabo Maria nabo Lazaro ngeke yesinto sale ntombatana. Praise the Lord. The very moment lithi livula uNkulunkulu lasifunza khona kwase kushaya kugula kabo Martha na kabo Maria washaya kugula. Praise the Lord. Ngeneneza sengawuhlala phasi ngeneneza mfana umkeneneza Nkosi Renia Shelika Panyo ngiyamethemba Yebo come on praise him, come on praise him, come on praise Praise the Lord. But I don't want to dwell much on Lazarus. Hallelujah. But you can why Lazarus had to be raised. Praise the Lord. Why Lazarus had to be raised. The power of his voice. Hallelujah. The power of his voice. St. Peter leta kudilia kapatenia ofunza lenza balithi livla uNkulunkulu Lazarus kwamele kuthafuswe so that the glory of the Lord can be seen, so that the glory of God can be experienced, so that the glory of God can be anika patenia so sekubonakaliswa inkathimlo yakhe. My God. Yini inkathimlo bazalwane? Inkathimlo yini inkathimlo? Nakuke kwabonakala inkathimlo ebantwini bakethu kuneshintsha kwempilo. Nake kwabonakala inkathimlo there is a reversal. Nake kwabonakala inkathimlo kuguqulwa impilo zabantu. Nake kwabonakala inkathimlo labangasebenzi bayasebenza. Nake kwabonakala inkathimlo labagulayo bayaphila. Nake kwabonakala inkathimlo labangahambi basuma bahambe. Nake kwabonakala inkathimlo ithole impilo, they gain momentum, they gain acceleration, they gain speed, they begin to move. Now we go for the glory of God, Jesus, so that the glory can be manifested.
Praise the Lord. Jesus. Shekapanya. Leni bonakaliswe inkazimulo. Manakulo wakwenda Maria. Emdenini wakho kuyawubonakaliswa inkazimulo. Ithi mina lo takwenda ukwendele uNkulunkulu ekhaya lakini bayawuphilela wena. Lo takwenda ukwendele uNkulunkulu umndeni wakho uyawusinzela wena. Lo takwenda ukwendele uNkulunkulu bantu bakho bayawuphilela wena. Lo takwenda ukwendele uNkulunkulu uyawuphakama ngisho emsebenzini wakho kutaba le multiplication. Manako lo takwenda ukwendele uNkulunkulu.